so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. This program is proudly sponsored by CJ Multimedia, Angel Cola, King of Antique, the next gospel star. Yeah, mama fish ya po. Yeah, mama fish ya po. Afia kwa. Mo. Abusa from mo for Nayas yi. Mi din a original baako pe. Na ye nyina ye nim se. Afidura e de akyede ene nam. Etie nei ye nsaka. Mi ankasa ma de nyina me maame. Mehema baako pe. Me auntie. Just say, mommy, oh, you so sweet or your bad time. In fact, or it's say a breathful or domini pebia. Yes, I can. Now, a drew a fidia. Mommy, won't mean sign a home and concoto hamper. Ewo baby ya. Now, say hamper so dear. A drew a fe, na say hampers ye cha. Ewo dear ye diche ubia. It's a nay, ye need be dim como. Ye be son say. Hamper no. On chichi. The chas at Sofo. Some men are yes, some person coche, the soft penny be adia, dear Hines and the channel. Some coche, me lobby be so adia, dear Hines and the channel. Aha, and it's only a bit incomo. Mama uncle, Brunye, Yama Visia boy, hey, oh, Mamma 5, Mamma 5. Sawa, yay, number. I want to say. Oh, me who you? Bibi aboko. Bibi Hey, your bravo. Yami Slow. Baby, Abefebia, na 09 hamper. Just say a drew bronya New Year, dear. A drew occasions, vows day. Just occasion be a behia hamper, baby, Abedrubia, 09 hamper. Our West Legon, opposite pharmacy. Ajia koko ni nchen hwa supermarket kese na ho na 09 woni ebedin komo kakra eduru afise ya e de akyede ene denam na ususu se akyede no de hen ene ye de cha asofo de hen ye de cha mpanifo ena de hen susu na ebia ye de cha ebia adofo abatan ni ade 09 titim kakra twi no Obia nim sem. Okay. Your friend me Mary. Okay, Mary, Auntie Mary. We were Westland Pharmacy, Equity Pharmacy opposite. Okay. Edu Christmas here, me ye hamper. Christmas time, you know. Enu na ye time I ye check nkrofo adi. Okay. To bon say obi wo ho kra say the whole of this year wan tell me show Christmas crampo no. Ontimi ama me bibia. Okay. Because Christmas no eno na ye che adie. Okay. Especially Boxing Day. Okay. Nye se eku na ye ku. Okay, December to 26. December ya ewo mi. Okay. Yes. Na ye che. Okay. O kosra o down for na wa che na adie. We nso a che na adie, we nso a che wadie. Okay. Okay, nti so say asofo no ye kwache omade a ye papa no masofo no ye kwache omade a eye se ye de alcohol be ka ho ana. There be. Okay, adentia. Because asofo bebre no omo no musa. Okay. Enti se wo de akọ share e de amana. Ebia ayeti se wo so omo hwese mu no. Okay. Okay. Enti no na che se wo pese wo kire se afidu a ye wo obia ne akyede a esese ye de koche no. But o hampe ye efe pa o. Eniema nso so ewo mu pa. Mpacho be kire sorry kakra. Wo hwe we a emu wom, anwa wom, we ye den. We ye biscuit. Ena we so ye den. Singlet. Ena we singlet. Emema singlet. Singlet. We ye digestive biscuit. Ena just say series wom, corn beef wom, ketchup wom, country milk wom, Don Simon wom, Gino wom, neat fufu wom. Just say Bibia ntama nyina Holland. Oh, okay, Holland ntuma nyina ehihemu. Oh, okay. Na wo ba we nsusu asa ni nyina so ye ma different. Different. Ena ehihemu. Wo ba we nsusu a
ase we susu oat wo milk wo African queen wo oat wo mu moon biscuit cornflakes the Milo just say nyama different so and na we susu uhwemu a enema ewo mu ye different we susu ye samena entoma awofo niema okay awofo niema Ukocho awofo adia okay sa niema no na ese Christmas wo de koche oh wow and na we susu ya sofo de communion wine no mo na entoma Milo biscuit coke na soft drinks and milk ni ade and na we susu ye alcohol kakra wom okay ahemfo de susu nie alcohol kakra wom sweet kakra wom oh okay biscuit ane boden whiskey brandy oh okay na say ye wo friend is ahemfo de ho ye wa asofo de ho ye wo mpanifo ministers money ade susu ho ye wa adofo de susu ho wo hwe we susu asadin custard biscuits ne just drinks ne cornflakes margarine we susu ye den aso tuna bibia wo miloni adena obi a owo nkora bebre obi owo nkora bebre achede nkora for okay na we ni so anwa kese ehyem chese African queen wom can be from Cerelac wom chese bibia wom lele na we so basmati na wo chocolate nyina wo mo na chese 09 pa chotena se mame na chese wo hamper ide ye can a different crowd because type of hampers say there mato hampers ato but me who be say that eniema wo mu pa cameraman mfanto so mame eniema ewo mu pa chese me pa mo cho Christmas mu ne yewe baby bia wo bia no bo modin ase ai wo be frɛ 09 na wa ba beje wo de chese eniema wo mu uto hamper we ya enya de ya meka se waboka enti baabi bia wo bia medofo Christmas e de achede ankasa ene de nam obi wo hokra wo ni obi nkasa but wo bon se Christmas esansie niema bebre afie dru esiesie niema bebre no abe hamper na de akoche no na ya na me won wa se edru afisa na 09 supermarket ho no just odi si hwani na asa odi si hwani na samedrofo baby bia wo bia no wo de se wontimi enko Wesley gon ho no mo na bomoden a na friend number 0248 127282 0248 127282 be bomoden na baby a wo bia no frɛ no wo de be ye delivery e de abro baby a wo bia delivery ne ba na yas nti eye free wuntu asika bomodian na order de entuma wo bibia so ani na ema ne ye fe na ema wani aso e wo sa hamper we mu esan se edru bronya na edru new year na edru valentine ai occasion bia esefata hamper bia no ni nyina no ebi ewo mu ona ede ne hye wo nkran se wo be ye sa na ema we obi wo ho a onim dia obeche okay enti me yamadwin say ende me shop no okay mbeye sa eduma we okay enti wo twom a wo hu say eye ofea okay na wato akoche nyankopon onhyira wate say ye to nsa frɛ wa wo bae fa wo number no etudwa na obi a wo hwɛ wo mfrɛ the ope hamper bia Christmas we a on frɛ me 0248 127282 Nyamin sure ne number no say 0248127282 numbers no esan etwagu wo o screen no edim online ye da ase nyankopon onhyira se wo de abecha chede kama ye to nsa so frɛ wa wo baaye eti wish adofo nyina Merry Christmas why me wish nkrofa obia ehwe me was screen ne so no me wish no Merry Christmas to me sister Mrs. Oye Ellen you me chiano yeah that's yeah wish obia Merry Christmas obi bia wo hwe yen bia yeah wish mo Merry Christmas and Happy New Year nyankopon onhyiro bibia age akoko yeah wish you Merry Christmas why adofo nyina ebusua yakram
So what you can do? You start tracking more careful. I tell Abesi what Abesi. The small motors, no accident. The cat no accident. So better or car, cash. So better swap or car. Plus small motors ready to help you. Me a small motors see me never car that. Aye, somebody about. Or the mount no to turn crack. Institutions for be a muhia, a be a car be. Obe suman motosa. Onsa ebe ka odi. Me pa cho numbers na e na good screen menu. You just call. Gaga. Yeah, Mama Fisher, yeah, Mama Fisher, pa. Afre enkometso ye. Afi sabre. Na yeti yasi. Yesre rade paimbo. Enkwatenten. Ahoden. Yedie. Enhra. Animonyam. Enkunimdie. Nyankopon. Wonhra mo. Me mama mo. Me damase. Odopa. Amoyi akire me. Ewa fiwe nyina. Na me nhramo. Tese abre bia me ba betena se bia no. Munti mani je broso. Ehemi nkran. Ye adofo nyame onhramo. Messages kra ya mo send ma me kra no. Eya na ehemi nkran. Eya na ma me hu se no kra. Me bo me homodin. Adwuma pa be ye no so. Mani eso. Na me pesa me ka kire mo se nyame wa ye bi. Nyame wa ye bi amaye. Sabo so me ni nyina wa hwe ye so. Wa ma boni bia ni musuo ni esan anto ye. Na ode ye apapedru December. Enya easy. Yankopon hira mu. Eden nwumre ba bia wo hwe me free bia. Me mo adwo me mo ache. Me mo wa ha. Ye tena sese dia. Se nya adofo no mpeno no. Na wo ye no no. Sa pepepe. Ene ye yemamo. Experiences in life, ye to suffer one hour call how a manie and such a areho nyinemu. Ye no want nasi, etwetwe nkomo. Na nanyu mrewe. De ye de ba betwaso no. Yes from kokra. Esan say, bosumi we na ye wo yachi nkwan wo mu no. E wo sa kwan we so no. Be ka kire say, enen so ye wato force from kokra. Ah, mashada. Ashesha wom. Ashesha atnase adwene wo ho sede ye be ya hu a na ne metnase ya woni beji watene dofo na wedie esi na me guest a wo ba no we oyo bi a wajimu so just say wadi mu akutine ye oye legend sa wo kai obi a obo mi hu ni ami nya oh so kaya alewa sa anyumi alewa we no onka ya woni oforiamponsa keke fozu nene woni nche se mani agia medofo enase akese enkoma aboafo a asomase nyina Medofo sa ope kasa papa pato kasi mo kenkon kasa onto enyo how bia na se ema problem bia dia eye baby ba ko pe eye esuman motors bronye ahefa na ope sa okọ ope car rente ope car to ope car dia ayewuba just a car bia ope bia no baby ba ko pe na abenya eye esuman motors ana supo se wo abrochire na so ope sa wo do cars braye na ye toma wa medofo eye esuman motors simple say o twika bi o drive car bi na car no pesa wo sesam a me se bra na bra be swapping bra ye be swapping no e dia mount esman motors pe e na obenya saade we e ho me dafo da bia wo bia me se bra be swapping na mount swap me be ya ma eno ane se for to be animo me dafo be bia wo bia no me se abaso body akese kenkon de e esman motors na age esman motors de
me say ni yuma panty awas de afibia wa jibe ye 10 na won pewe na opede Suman Motors abama Ghana for Suman Motors abama wana woni bi nyina se eba no Uber eba no trotro eba no taxi anaka sahuro bi adia Suman Motors Suman Motors be bia mo obi a me ma munyina bisia pa nana kwaku Suman me ma opia nana me do foi atare ehemi Atari Shemi. Yay! Ladies in collection. Yamin Shawati. Yay, Christmas Eve. In fact, what mama demonstration kokra. Yay! Me papa Apostle Solomon Asari Sakodi. Ehumi no Apostle whom you say me be wa. Yay! Na me just say na me tia dasa. Me ba say na humia do weni anchi. And na se kese en command ladies in collection. Ladies in collection say me do for baby bia wo bia no. The location ewo danso man atare ahoro bi a wo pebia no bomode na ko the page ne so na ko choose na so the brewer wo wa ha ne ye nchi kra na is delivery no eye free Christmas ye himfa na woko himfa na wo pese woko ana new year party ben wedding ben e na pese woko eni je ben e na pese woko ji eye ladies in collection baby a wo bia bomode a na hwehwe no one numbers e na echegu e wo screen no ennim no medofo na se wo ria menimi eye Blush by Tima se medofo baby awo bia Christmas so ko wedding eye engagement party anaso se adrochefo baby awo bia no medofo se waba na se open san adwuma dia bomodin a na frɛ Blush by Tima. The location e wo Taifa wo shop kese o nkola bomodin a akosua nsa na adwuma wate entena senka se na adwuma ni ho na nsa no adwuma de eye babia wo bia no makeup artist papa pass wo jo makeup medafo babia bedru bia no enimunyam e wo ho one numbers e na echegu e wo screen nanimu no frɛ won sesi a bro nya ni uye nyina no frɛ won medofo na se be ya bounce ya ye radi nyankopɔ ye mi nyame ho na se be wi a e bounce na e dede wo mi hu na amama ye dede ya ai if cute cat palo medofo cute cat palo e wa be kan junction ne so ho na cute cat palo e na chese o she celebrities fo wi ministers fo chese MPs fo baby awo bia no bomodin a na frɛ won medofo na se ba studio fe ya ye animonyam studio se ba studio e be equipment e ba sound light any bibia dia medofo eye baby ba ko pe eye CJ multimedia say medofo say ye wani swade hu so opese utwa sene opese bibia opese wo ye a ebehia equipment die enko baby ya no mono de bia me betena se na me begina ha na me ka kire wa me say ye twa kk ye twa from 8k eko eno nti bomodin a na frɛ CJ multimedia wo location e wo La Paz Ashanti Home Touch and Chenwa and CJ Multimedia ewo na atadwe ene yasan atidene CJ Multimedia asan ko biesron kokra ewo kumase medofo baby a wo bia pomodin na fresh CJ Multimedia wo numbers no esan etwagu ewo screen nanim pomodin na frɛ won 0545 059319 0545059319 na se eba na aduane papa dia aduane a ya hye dade natural spices aye ahwentianom pepperenom natural spices o ene ya hye dade aye he ontimi nsan pardon foods ho Christmas aduane be na apese pardon foods ebe yema occasion aye wo mi bronya aye wo mi chese aduane ben ena apese Pardon Foods ebeyema Pardon Foods wo location ewo kwashima junction ne so hono mo a bomodin a na hwehwe Pardon Foods wo numbers no etwagu ewo screen nanim na se ba no furniture nse dia eye king of antique furniture
King of Antique Furniture ewo La Paz Abrantier Sport building name and a King of Antique Furniture ewo. But of baby uwo piano, se dining table, wardrobe, nkonya papa bi, just say papa pebi dia. Won't mean sign King of Antique Furniture ho. Enkonko to bi o baby ya. But dia na fre King of Antique Furniture. One numbers no and a chegu ewo screen no and nimono. Mid of way, baby be a say what Christmas see. Na ye chicha ya dofo no ma dear. Na ye chicha ya sofo no ma dear. Na ye chicha say me Nayas say ye me dofo bi a say nka menya no no na nka hampay na nka me di ko surprise no me papa sofwe titi ya me papa Apostle Solomon asare sakode ye radi nyankopon me nya hampay bi on the alcohol. Minya hamper bi na me de kochana hamper no so de bibia wom. Eye baby ba coupe o. Me say eye all nine supermarkets. All nine supermarkets Auntie Mary. Yeah, my beautiful Auntie Mary papa bi. Wonu no nani abio nani ate. Eto wonu won fa ne ma 2x4 bi fa nhye hamper ni mo. Esan say edru Christmas a, edru afia. Me drofo eye nije da. Eye achede da. Enu ntinu nani abie no. Oto ne bo ase selecting ma papa enie ma ye de chair ni monyam wom na wabomodin a e de ahyehyɛ hamper nim all nine supermarket a ewo Wesley Gon agi akoko ni nkyɛn ho a supermarket kese ye de wo ho no all nine supermarket ewo ho bomodin a se obefrɛ won number 0248 12 72 82 tie number ni biem esan sa afi we die e ya kyede nko a 0248 12 72 82 numbers ne so e de ene na ase biem esan koma mi akasa ma de nya the boy fashion jewelries sister Doris original ba kope na wonim the boy fashion jewelries ena se say Udu Accra, rolling circle, nechi honomwa, a honomwa, and as I say, a ye jewelry shop, papa, good year shop, papa, bia, you two jewelries, two a good year, ewo, Pomodia, na frewo numbers, a chegu, ewo, screen, then made off for science emery, then a brunya, then you have a fee, then young coupon, Pashame so. What the men quanima who dear chame, and yet the food dear chinina, so swam in nim, and quan. Esan kita o mone die eye ni jenku a ne santi no sani amekaya no legend pa mi jo mi wambo mi ba se oh my goodness Any the man The person of sumo jumenti. Me ba ya na me ka me tofu a suman moto because so what talk am for your top track be more care na ya tell abesi wachi abedi a small motors no accident the cat no accident so better or car cash so better swap or car let's small motors ready to help you me a small motors see fake fool my belly CJ Ejebo Ejenyaba CJ Multimedia ababa draw say from Kumasi atadwe ene atidene CJ Multimedia yejumekuo kesi ababe PM wo Ghana ha efa nipakuo one day one ho akade se se wo pe stage light screen sound ana empo video production ye ni nyina enu nti se ye nwum to gimadie se ye yie se ye nipadom hia mu se ye mbe ye live streaming ema ene ho hihye nyina CJ Multimedia say ye wo ho ma ubehu ye wo boshen ye ne masalachi junction mi di nhyianimu freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616 CJ Multimedia ye ne masters no too many worries only strictly gospel reality show in Ghana. The next gospel star is back on your screens again.
All our contestants are now set for the 4th edition of the Next Gospel Star Season 4 TV reality show. To vote for your favorite contestant, dial star 365 star 300 hash and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote the ultimate winner of the Next Gospel Star. Nyamisamo, me mo hakwa babiem. Ena mo akase wa hu se, eni jeni ye sonko. MTN cameraman o say na de na de ase wani agesa. Yetimo ni Jerry ni, just say Desmond ni Manchester so ho no mo mani agesa na mo bo mani pre. Ena ni jena ba, ena ni jeni ye sonko. Yay! Bronyado! Afia betum yo. Legend. That's right. Oh my goodness. Hey, me rafu. Me sisa fe ekoba ebetewa enye obia na afe kwa probetu no ye ne bebre ne hyase nanso enei ye twaye ne hwe ni fane benkum a ye huom nanso wo de eja na daroma na ode ye bone ya kyeyen ye guso ti ase o mo wani nje bravo me ne wo kasa sesi e bibia betumi asi eti samiriti awei wo ahoden wo nkwa ma wani nyi me pacho mo ne nyum ba ku bi ma me ye Omo fe e bo ma ku ma wuti o Kofi yeah in fact any day no monim and I deep because my spiritual father me ankasa me papa me sofu pani I say nyame nti ase ena nyame amfa man to na koma so papa fasting mu ahoro Nyame wafa man hye papa nsa kami bedru Ghana kami wuye kami ye me ho bone mumua me na me nda me ankasa me papa eye apostle Solomon Asare Sakodie Nyame onhira no ne mpaibo pa na rechichire na futuo ni nkranhye ene akwancha kwantra wo ye ema me nyina nyankopon nhira no na nim se show we dey etena so a life experience nko a daddy nyame woni ye diye mesre se afia atoye ye be kata ye ni enya ye nko a na obo ama ye obi a wo fie bi ye nkata na ni na papa em bless no ansa na ya hyase Eran no kwafo yera wase e won pempen so a wodi aduru hwepa ye adoye adom obuhu a wodi ekra yemu efiri afia hyase e de besi na wiye se biribi wo yemu a erade na eyewo e na wodi adom yen wo na wodi ache yen eno nti e fasa konyan so ene David aya adwene se nia enkon nyina enhyira wo asafurade entontromo eno nti yemu ade nyina ehyira wo ka se enunyam hyenka wo ni yedum sre America kraka wo yanimi na fe bu kompo kra no erade fa yetwa wo yen yen firi musuo esan aban amane amanihu atete dadwene kwadanda biaram na ma enija awura yen ebesi ene dai ento aso kwa wiye na se odum edum yen na afida 2024 ye de enisan hu a wono kwafo ye mfa wasedani be hyirawo ni abodin abomrane akasa wo no waye da wase ono kwafo Jesus so a team Bible now in the wadumuti. Amen and I receive it. Kofi, program we a life experience. Nti ye pesa oni ye ko wabrabo mu kakra deep ye won kada life experience nso de obi a obi ebi die boroso ti de wo hwa no ebe hye ni kran be tunofo obi kra ho no mo a wotie wo no e na bia wankoye ne ho bone me pesa oni ye share life experience ya to na me papa apostle so ebem na fe Christmas achede no obi a NGB. Oh, me aba Nayas medase. Evidence say what me share yem papa ni monyam because enye ni penyi na na e won kaye. Enokwe. Obi o ho se beta frache nyankopon fa na so ya de ma wa. Aya na yini kaye se ni pa kon du be bi kra ye be kaye. Enokwe. Na ye ka Kofi ntia nwumtuni. Okay. Dem say Ghana ha wo Kofi ntia. Dodo na bibre di Kofi ntia ba dodo na ni be ko be bi say oh Kofi ntia yi ni me di o nwumtuni. Na mi fi ekrapem eburi me eburi ni ekrapem na ehona me start ko school kakra papa ya asantini nti ehona edin nti no efi
It's not some papa mammy a crapini, and mammy, mammy a crapini, mammy bay a crapini. Okay. Aha, na papa say, why not try bria to so the share mammy or more me. Tea, because school cacra will brie. Brie Methodist. Tea, Hornman, me have Frana. That time class 3, near type 1 and some our classroom. See, do so cast storytelling. No, be a cofinance system. Now that then time and some sort one at times near type to 2 new room. It you do time now be a number baba to me was story be an American. Now me kind of my two and answer some my two story new room. Now me two people who that class for in no. If you move say teacher be any class, I know more people about Jina around or baby in classroom or no. Hey, boy be in the there was one teacher in the class. Do I want to then over to you pay where you to me? Yeah, you know, be shem papa and chayana. Nam papa so beginning not start here say no tonium, but you say no catch him. My family and be walk catch him so no ni senior the don't go. Okay. And nam kakra na ma when part 21 for abo man yeding amma. Yeah, timene papa nem nyina no church nyum bi ni ade nyina no person about but e koba ne say at times me tona say me toni mo bi to me ba no beton Osu your friend papa osu bay mum na ye hu say obetuma ya ade na wo pese o ye den wo ye no sesa mo e sure na omo de ayesere teacher say me ba do me GSS so be call GSS wo do me ti me do me ya ya ti me wie na me to aso ko for secondary technical wow ya na me ubi a me pe nkrofo nyon to okay me tight highlight for pa ni oba na me tie me nipa na me pen nyon pe tie lumba okay wow lumba na champon amachi de kwadwantwi ba na lumba nyon na na etai inspire me pa ti emu na 2000 and ti me ho na me to nyon na boys ni bia ba ka kire me se Kofi say ujai school na o to nyon there were guys bi o muka kobo bang but the wo be ka kobo bang na se ne a se beta fa to kire bibi kura me se o ye sure say class no pusa addition Kofi en sheda anyo we ampa so se school pa na se ye kira dia teacher be kira dia bi wo betima kira nipa be 30 wo class no bi o dey ade ni gu so be se bi mo papa na just teacher na kura equation na si kura na bia ma answer na kura dada asa ne ye de ye nkan bi but me tena se so na se ye bo nwom a enwom ne ba ya pe na me so papa na madwen na me hoto it was na me dwen se na say akwaye say obia wo na dom a na doma che e wo so wow but me who say Ghana ha na ya na sebe ye parents no ne ade ne sebe ta fracture instant ohia ne ne be bi omo ntumi develop sa ade ne dem because abrochi na nka me start here sebe to nyuma nka classroom ne ade na ko mbe hu ne fast say no aha na say ye mba na ye ne field ti ye mfa ne ye de enko but ekoye musa na me di wi school ti me wi school na ja me be share me ma me nchen so mo kwala ma me ton to ma I wo top man Leonard so na ma be ton to sisi wejai wa nyinka credit the friend of I'm Afrak mo okay mami yeah teja na ye ton to ma that time not me say tomato so ye nya kakra di say na ala itumi ye nso ye niema you do tell me na ma me catch them say tomato na ye ma adwuma Jesus me dey say bi jai na me pipi hey my brother is born am catch you say near friend down kwam say down kwa say me person me ye no but Kofi na nyum to the other no me be do because say me to nyum a obi etu me kasa me voice ye den ti ade nti na me ntumi enye sade you know say Kofi we the waka iti me call shop wa na ma start chocho metro bia na nkofo bi so me kai one lady bi me mo lady okay obi asem o ka kire me say enti kwadwantwi amachi dede lumba any ofori ne da sebrem Kofi sabi o mawu a na o beka se won so be yenwom and I was like because as just a ding no so obobo no yes so huge say afi na o de o mawu a na obetuma baby but I'm trying to say no meet me it's more than my code DKB studio okay na me started ti ho na me call 2KK fusu no so yenwom ho okay DK me na ya ka my friend 3 times me na ya yeah me started some year recording no so year recording all okay that's my first track a friend wake up okay wow me year nwumre wie no na ye be ye namfofo no so Kofi and me boa wo na ma to bia ma wo na keke 2 wake up na bi ma me so 2 wake up na ma me no nwuma na started boy them say producer be Chris can baby will be a chia no or ye na fam de
sanka baby opeso odi medu no according bedu do enyo me call anymore tell say me sign one guy be a friend Tony papa see me abeji me see the move for rambo ansa and ofori nso tie enyo no and ofori castle memory fee ishi ofori na me call encounter just say nyama bebre amanfo na omoa no onyi see but could you believe say me call for me could be 2 years ofori wo okay upon amanfo aka ebu mabamu nyina no me wo one day no say enko appear to so wow I call ya nyame nchade enumraki abento ho boom wow epija family rakia no woni oforiampo any keke fusu yeah ejidin pa papa it's waiting am my hono apela wake up no yeah wake up no me wo first one I made many keke fusu yeah no that was the original song no okay and the corner darling sorry I feel na mabo Miwo, how busy ma? Wake up, sweetie. I feel na mabo. Miwo, how busy ma? Saraneko. Sa nyomo no eba no. I think say ebe that number 1. That chebi because na tracks was do so actually time. Odonyum that owaye Monica Kaibona wo share me. Ti no be pejaye. Fiso na many for instance a lot of collaboration. Na me we are seeing no ade ba kwa na me wish sometime that member out you know. Na me ne kiki egura me se ka me ti da ben pa na be mo wan say be gina stage na lumba me ne lumba be gina stage. Okay. Na kiki so Kofi na waka no so onyi tu ho anamo a onye gidie na otu ho anamo a be because say 2008 no more year should do a conference center. Ti na Kofori was so kiki was so me was so a lot of artists bisa Lumbe perform na many keke jina nechi a to nyuma na ode mic na share mensa wow na me so me to nyuma je me to nyuma na se mo nse ma Kofi nti ti ewie na many keke obag na Kofi keke ka chem se na ohwe na fe wonza ede yes no me catch no bibiara say ewie ase mu no ma sabeta fra cho mudu ma abufia na onya gidi na gidi bia so nipa bia obenya no su anamo wo mu 80% and 90% because onya gidi na sa wo de share dem a emfa so bia ma so o Ghana asuma motos ene de mam the person asumu jumenti me ba ya na me ka me tofu asuma motos because so what talk am you track di mo okay na ya tell abesi wachi abedi asuma motos no accident the car no accident so peto car cash so peto swap car asuma motos ready to help you me asuma motos see me drive car da ayeni sam dia ba or the mount no to tell kakra institutions for bia mu hia e bia car bi obe asuma motos a onsa ebe kan odi the patron numbers na in a good screen name you just ready for something refreshing and great tasting for your kids' enjoyment? Angel Cola. For your graduation enjoyment? Angel Cola. Beach hangout? Angel Cola. For all your refreshing moments? Angel Cola. For your parties, get-togethers, events, and celebrations, enjoy a chilled bottle of Angel Cola. Radio Grandma, today is your day. Over to you. Thank you. Enjoyment Cola. Angel Cola. The Enjoyment Cola. Enjoy all your moments and fun time with Angel Cola. This advert is FDA approved. Live life we go full my belly you. CJ, Ajebo, Ajanyaba, CJ Multimedia, Ababa Drew, Sake from Kumasi, Ataje and Neatidene. CJ Multimedia, Yejumeko, Kessia Babe PM, Ghana ha. A funny paku one day or Nehwakade. Sisa pay stage, light, screen, sound, and now empo video production. Ye nina. And until say yum to Jimmy, say ye, say any pardon, Shiamu, CMB live streaming, and mount, and who she say, Nina, CJ Multimedia say, ye war ma. Ube hu ye wa boshen ye ne masalachi junction mi din hye ni mu. Freyen 050-196-7227 ana 024-608-1616. CJ Multimedia, ye ne masters no. Too many worries
strictly gospel reality show in Ghana. The next gospel star is back on your screens again. All our contestants are now set for the 4th edition of the Next Gospel Star Season 4 TV reality show. To vote for your favorite contestant, dial star 365 star 300 hash and enter the name of the contestant. You can also log on to cjtv.com.gh and vote the ultimate Next Gospel Star. Tabrabo into hoda from into hoda esnone in esnochi the be any wasem into futua or the MIN no when I discover me ba on my own guy be near friend or chambi kwaduku wa film ono bo enyemania na ono brafo kra ya nyumbi isi asembia ha me meka obeye rap bi wo mo say brafo tobo ma me so be bi blofo obabi so ya kwadukum na data na nyina yete bawaleshi me kwadukum na guy on friend dogo padogo eti me ne kwadukum no ye be say ye group eti group na ye na kwadukum na ye rap na me ye singing eti do tell me na hammer ma na ne obrafo ye nyum eti kwadwo no best by out jame eno but okono ba no asem okakire ma ne se me di hu me level ne se me ben crofo bi on ka se me dey adama make sure say na me can me correct myself o se me ben crofo bi ti se lumba ofori ene kwadwo nhwemo class that's asem okato ma brabo so and me dey nyame asese ne okan no so nyame ado yeah epija akoma pani ahobrasie ni nyame sure wo mu nti no abitie me bra pa na ujibidi se most of the times, no. Sending all cassette primarily I share the academic side rather than skills, no. And you no because of say system of orientation. Kwanya identity I more of classroom. No. Papa no mama who say interest classroom grudge because we look up to the first class professions. But other skills are very essential. And then on what who said he is who he is because of the desire and then passion be an woman adiana opese oye. Now Mesa Fakunya is so na Madam Asen so when you catch you for no say even though you have a skill, you should think right. And then who say I want you to assume you know they are just driven by what they think they want to do. And they don't want to add up on person the come and also edit nipa what you say well mu ne mranti brema bonfia and na achede ni so nyankopɔ de man so kwa mu na animtia ɔhwe so de be adwuma na awurade adom so apɛ na drum pɛpɛ so bi se wo bisa ne na ɔbɛka kyerɛ so we bia enka me ko university a kama bro ni ha medri so ka me hwa ha na me hwa ha so a ka bi academic call baabi you so irrespective say yebehwe say bia me what skills and I say me discover my talent we should still add value yemfa emusua dodo no enka ho na me ntwa wano no abra na me ba no na Nayas say na so for cheme love making is part of ministry ye ani no and say ja so for ni bebre na hip life ni ade high life na so omubu afu enti aja mi ni say me papa dia akoma ni mu ni de won te sa it depends on the content sebi and am phone bi bonyu bi a emfa kwam you don't know what they are promoting but say na nyumo to yi rakia kache o ma say wa na me do obere bi enwo ba of course information e ka ba enti so for ma me pacho me papa say ka kire na ase say nko a na do what they say ngoma ya kuta wi biblical voice of all place mami biblical okay and some book and some dey bi wo mu hwe and some book we e dey say mamie mu ankan mu nsem a mintimi ntena say yes of course yeah papa and some ngoma we mu no about love making and catch you say Yankopo no boy no or dog and he understands love it is a misconstrue meaning say na make o mu misconstruance say you're thinking and go wrong na e be go right we need not victimize monyo ne dey hip life we need not victimize them except say man you benya issue with their content
Me ware nyoma me de me wife didi asa. Me be wo ba. We Manuela. Aha, sa anyi se me de pa. Me also me toy. Me part no. Okay. Di be bom bom bom. Me di be bom. Anu be wanu mu siaka ensione. Me di be bom bom bom. Me di be bom. Anu be wanu. Yeah. Because I was desperate. Yeah. Wife, mama me back. Oh God. And that you make a cherry say, "See you know." Now, mama, you fresh baby. What yes? Yeah. What makes this song evil? Maybe of example, is it SYZ? Yeah. 2002 year. 2022 year. What's now SYZ? TV SYZ. Yeah. And I'll say when no. Say or never year nyum say or boa chro nyum ma yeah or de nyum ma mo sa no kan ye obi ti say wo Kofi B e na Kofi nti okokan e da ho it mean ka say is alleged e da ho yes and as a mu group bi a ujai na nyum ma mo ne ade because me hu ne say na mo ye nuanom na mo ya adofo pa na meka say mumu odu nti beba ne say na obetimi akoka saa asem kasiye we ewo TV station bi so sa. I say be fit time Kofi B free mono. Okay. Problems be break by between me before Kofi ba be free mono ngasa na me ne Kofi ene oforeni keke benya problems kakra. Okay. Fie nsem bi na ye album bi the problems bi kakra bi by ansa na Kofi di free mono. Okay. The Kofi free mono mo pa de na me mono kra mo na me nka me ho nko oforeni keke ho. Okay. Yeah. But sa sem no kokan me mpo mantiu and a day I call near UK party in the park. I think it's 2 years ago, you know. Yeah. May airport or cry, one cry whom not AK, Nam say chairman, and a quatna bonkoma. It's not that I'm a cake crampo, any problems be cacra with no one be something. Was it Chasson I equian, a cacoton? Oh, when the cake into more mammon yan. Also for me, it is all a cool on pack. What do you You do UK wa a cabaret 30 minutes. It will not settle many cake problem, no. I can't 30 minutes, I can't fire a park, so now will be sending me video measure. Offering hey, Gan, I'm papa can know. Offering all cast 77 crowd on it. What your master of your master, maybe I'm afraid cake is a cake. What of measure? Kofi, forget it. Now, you make a basis, and I'm a medical gas, a senator, Chamakra. May a dame offering. Menu for intem into me ente krasada because enye den kra na enwum bia yaye ato no enye nne na obi be ko radio so akasi mo fa anwum na me ntwa Kofi nti part onye dey ana me ntwa for report ni for na video yaye no obi ntumi enko yi me face mfamfi mu there were a lot of nkofo mo di achi di service anse hu no na Kofi mu ade na ofori yesi na ofori sisi fo na part ni nyina no yaye ade and that time no so go na hwe that show na yaye wo party in the park na they say energy na Kofi B ebewu ye yembra ye nua be ma Kofi B asem so bewu ye a lot of scandals about ho na ono ana ekuno na bra na mani bre no Ghana you know nsem bi ho na say basa na ene social media no komo ti say ye di bibi to so ana ka ho nsem bi na say wan yi ho ano ana say enipa di ante wase a na da honom but ya say honom me pesa wo clear hono kakra e di ma me na afi me papa iwrem Everyone said 2018 bar bepem 20 everyone said 2015 bar na musician na meta na nam pai Kofi B yeah I mean pa because na Kofi bepe masem me so ye nyina di Kofi no okay ena nya odobi ma mo te se busua ba ko ena me ka Kofi ben ofori mo ofori crowd ni nua ne Kofi ye mfa ne sa because o mo nyina fi kro ba ko ena ofori aye ni pa bi o type or ye reserve person enye baby ya na ofori ba me ne Kofi ye ka bomu a yesi town boys ye ko that's on the near fi kakra chen mu boys it ofori ye ja no ko baby o ofori nko na ye ko nti me Kofi kleke artist ayen ye tumi ko program kra na se e dan kra mutumi du dem se Kofi na de ye sorry e dan na kra no ase nya me tumi Kofi da dan ba ko tun se di ya Kofi ye aduane wo de fi just ofre me enti my opifufu pa my fufu na me tuka na makono ono so be ba me ho eti like so because me nya o time bia ma Kofi se me Kofi a nipa onya show ofre me Kofi me nya show me ji say ma o
menso me GC o nyime de kapre nti menya no so mfa so ono so nya me so mfa so nti die na metuma ka se ye bibia tia ko na bibon ye tia no oh god Kofi type of music oto no ye nyina to highlight ba Kofi de na ho menso me de no obi ade ne voice nti die na wo me se meka se menya menua na ho tan na but Ghana de se na sa na tie obenya nipa bi e do na benya nipa bi tan asem no so ba wo ma eni ho bi kra na be kirem o kra na be sen a kirem me final asema be say enyum to na ti sen wagya kra na say yeah me pese youth ni pese you cause ya feel oh na minja e na say na Kofi ntie gya enyum to ne ade na one fori ni keke baroski mu ntam ye basa kakra no enti ye pese nka mo di bibi ba mo ye ebeba esi amigu me wo ho ekura amigu ahoboa so say okay nyame boa December oh god me kame ho say iwi anyankopon so ntonsu pangu so na me fa no da hit em right no chede a cheba enka ho ya ntimi wo gidi wo mse bibi beba papa achobrem kakra mai na ye mfa adwumadi ni ensi on say na oka no say enipa hia ye de ya me ntimi wase kakra beba the book of Romans the apostle Paul to yen for ho o say owufo pe na mfomso ana abone eni ne ho che to me bia ye nipa ide e be fom ye ho but ade ba ko a ehu ne say mfomso no de be ba but si nipa ne yetia esu bi ho a apostle James boy ko konti de bia me tan kasa asem no church for the woni obi hia ade mienu hwe na ama wabrabo jealousy enviness sagi mienu wi e bo wabrabo mpa sakasaka bia timiba papa o kasa de toma koma so hwe abra onyankopon bisa Cain ni se Cain edie na waye Cain se die na maye osu nua ni moja esu asase ne yam you see until se onyankopon rebuke Cain mpo na woni made ya waye it many a times no se yehia se anuanom ayonkofo na anibre otan apere wantwi ba ya yonkofo mu a ese o hwe ho so yi ma bro nsam kwan e de enti na sebe ye de sobo bebo me bra oti ha yi se Kofi bi wo no ni mo me hu ni da me first time ni but you say he's so down to earth he's so humble I'm telling you papa nyami sha sa wo kasa asem me no me ni sha bra Kofi hu jododo me o kasa kwa so down to earth papa 31st the empacho wa soro ho na ye nyina ye ba o ai me pacho me ba anyumtofo akudamfo ne celebrity sakasi abrochirefo a eba no me pacho 31st papa ewie no the numbers na to dwa obi ya me hia na Nayas Kofi nti chese artist bebre for example some nyina eba bebre high life hip hop fo nyina eba na Nayas de only some kan de na chese maka for do be bodo na be yenhira na de ewura afefufuro papa to asoma me enti wo Apostle James James 3:16 say for where envy and strife is there is confusion and every evil work okay baby a anibre any otan wo no say sakasaka ne makoso bebre okay eno nti na sebe ye de sobo be bo no say okay se na sakasaka wo muntam dia se na apere wo muntam dia ene ye wo no waye sa but enyo no eno nti eya ye hu senia ye be ma afutu bi ankoko de ma ye wo say mumu de be fu but mumma enwini entoso ma ye mfa bufu nkoda ma de enchin se wo ye sapa bibi ba ye de hyew okay but se bia uni ya me ntemi wase ba ye pe instant masa oro mesa e nya manenka esi aya na se mi si ye nya mane e ba ni sapa oyafo bi nyawo papa ya na nya easy se ni padodo na betimi eja bone ya mana kawo it depend wo spiritual growth okay because uni lady baby a wabufu otimi duru no etimi pamu nyankopon kwa firi ho 100% anger e pamu nyankopon firi ho so wabufu duru be menso bo nyankopon mu na emfata nyankopon twe ne ho firi ho enu ti bi be hia na si e betu nyankopon say upcoming generation sa uni obi nya asemo a learn to let it go uni na be fomo at Matthew chapter 18 verse 16 15 downwards nyankopon say yes papa Jesus was say so when you have fomo wa na say impo na ni man wo so a wo a wa fomo no se ko ka kire
Okay. Ɔsi sɛ woka kyerɛ wo nua no na sɛ wɔte aseɛ ma wo a. Ɔsi wanya wo nua no. Na just mogya mama na ɛdɛn. Aka. Ɔsi sɛ wante aseɛ a hwehwɛ ne fɛrɛfoɔ. Wo de fɛrɛfoɔ kɔ na sɛ wanya mu ayɛ a. Ɔsi kɔ asafo mpanyinfoɔ nkyɛn. Okay. You see the 3 stages of problem solving. It starts from you. Nti we nyina sɛ nipa na ntia na time na good. As I show who she yankasa. No what limit rapport, relationship and other things. Minister papa me da se ne wa futu ne nkyerɛkyerɛ. Kofi, what worry? My worry paying but say dey me single. But what we asem mo to say? Me say I worry someday be ensem bebre yeah me ne oba say na me kan ye ni hobby. Because waka say oni hobby me dey trefo e dey obi abeba. Me fa blame ne man na ono nso ntumi fa blame ne man. Na me sha. Yeah, because say me ko gina baby na me ka say she is at fault. E bia me nso me nim ne ameye. Good. And ono nso ko gina baby na so ka say me nso me at fault. E bia no no. Okay. And so nya ware nyina na gina. Debi. Obi kra baby ase kra na ba se bia o me ware. Me sana me hono. Okay, but wo ma. Yeah, me ne wo ma try. Wo ne wo ma na setinem oba. Very. Baby mama no so ne ntam ye. Very come on. Obi aye obi bia aye wo ya. Yeah. Asade no untimi emfa nche nipa ne da besi nei eye wo ya. Yeah. I say obi ye ma de ba ni para kra na say no. Me nim ne where about ono so ye nyum tini kese pa na. O ye ma de bi. Ko ba ne say me nua Kofi bi ya wa film ya. E na no ne wo program. Okay. One Kofi bi wo program. Na me de me nim say one Kofi wo program. But me one Kofi bi frame me say yenko program. Okay. And me Kofi kobo program no nearby. Till later on we share me Kofi. To share me Kofi no kan say oba bi ka say say program e say me no kobo na wa frɛ wo nua no. E na one na kobo na say Kofi bi e de me makwa kobo nti obenya ye ho tan. Enu tira me ka say obi ka say me Kofi me wa adwen body bi ma Kofi a na nipa akono ono bom no wa adwen body. Also obi tumi ye sa de we kra ma me a me dia na ese me nya no ho adwen body. Eti eyen akasa wo ye ntem do se na me kra asema wo kan me nim say ye wo den no mpo na ye den ko and yes and na me nim adwen e ba Kofi tirim nti yi wo free so ka say me na me ne wo na me ne obeko. Okay. Eti akoba ne se ye ko embassy na me wo that time no me ene painful bi na etukwa me pese me body ni pa man fa adwen because until but be the year futu e dey amobia. Okay. Ye ko no embassy ho no na me bounce men ka me ho. Okay. Nipa no mimi pie ya me ye interview amekwa no oba ye bisa se onim nipa na edi machi na na o ka se da bi onim obia na o mkro mo nye bounce men. But nipa ba ko kayan de ne panu onim no. Wow. Wo bra na nkrofo no so se beta frache ya ye nim se na yadwuma eti nto mo kan ye ho a ye de wo mo ye de etu. Yes, ko. Me ba be ko abefo flight akwantu no police station wa na airport wo na police for frame mo inside wo ba say nkrofo na me na o mu tu kwan na ba ho say me tu kwan ye ja o mo na o mo de o mo sika bi ye de nga wo me ho na nipa ni gina ho. Jesus Christ. Yeah. There was one lady bi wo airport wo and o ka nipa no so the flight crate. But say akwantu odi bi to me basa nipa to me ye my be visa na ye ma bi nti ara na mo ntwe nipa re nye den onkomba nkrofo na se da bi ti ho na me ex wife ya na oni nipa na say nipa na me boni no ka say wahu den ade a wokoye no na edi sunsun so aso ya be na onu a wona ne nam na sa makoba bi a wutumi ko gina ba bi ka say onu ya no nim nipa a edi na chi ti nya ya wo me mu nam ka cause me no woni problem. But sana yes, but met that police woman be asked because that woman oni me da airport but edu time and crofo say omo ji omo sika before answer na me koro ka kire omo say obegina ho ama me because na me manager Andy or US assign check the amount crofo no omo say no check the to me bounce bon some hold yes but police woman say okay say check ne bounce obetua code and no gina mu ma omo ye bibia ko buy no so check no bounce God is with you. Yeah, baby as a lady no obi I mean nim ankasa. Okay. But baby obi a show a obi hu papa ya wa ye amanda ko fo gini pedi biem. Untumi nkasa otiwi asa won gini pendi. Oba gini pedi. But say o show ho so. Sure, see. O wana muntu. Okay. Bra, Nyankopon onhyira wate se ye to nsa frɛ o baye. Ensema ya kan nyina no boneto fa ye wi ana me papa so.
abe ma be bone tough. Yeah, near mechanic in an say, Nipa, and a mombia will be to know. I have fat, and I make a fagidi, Ebrem. Nanya and Swadi who be so were I did now, Ukrainian. To one among semi-new ammonium, so I almost so, away Juma, yes, so almost 20 something years. But Yanko Padaro, my other thing come. I actually and a friend, yeah, to toy near my, yeah, was now, yeah, no be a baby at him. And yet, and then you to a chassis, and you to a chassis, and I am crying away. If you my back, and then Michael Jackson Grano. Yeah, touch my emperor, until you my pana and you my ADH. But you was on then, we saw two being so bad. Babashi, and I make a training on yeah. Ye and now Obeka sharing your nomina as she ye. Yanko Poncho and Fen free swam, why you can't do anything about it. Brazil, any chain. Papa, and some of your Kenyan, bonnet toffa, or can send me a chi, bonina toffa. 1 minute to cry in 2 seconds. And my impacho, we are afe with telephone number and social media handles. Nafe, Braco, Finson, Fanny, dear. Impacho, Bible, and the casting, and I'm a day bomb myself. I say, Yansan Fitias here, and the radisu. Say, when you pass us here, now we show a radia in Yansan. Utie mini in a life experiences only say radisu a batano. Okay. Radisu a batano. Now most of the times you know say radisu will be more. Ni ye kaka eti ne mekache ahwefo nyina ne say nyansam fitiase ene radisu. Se onipa ehyiase Eradi a onyanyansa aka nyina eti senia I want to so epu erade no onhwe ni na on edi kan no bebre na nim se on fapem erade eti se fapem ni erade dia ene won so but erade ho na oma oni a wakoma epe na wetin adi mu ewo asetena mu media meje so ene General Apostle Solomon Asare Sakode I so for penny ne can defo me that safo and the Glory Lamb Ministry International and no asore na chikwan wa alajo udu alajo junction ya na we take bypass na across so big gata no ba alajo in udu wa bi so bia o bia so pe a school and the Virtue International School that is the landmark safo ni school no with the same premises oba Yebejo so for 31st night because come I said first because work kudam for na eba brothers na me nyina eba Selena Boatin PCS star Obapa Christy Abruchirefo Joe Metal nyina eba na senefo so yeso yeba so na high life musicians hip life omo nyina eba comedians ye nyina eba sense nyame woni yen edini ye enye easy eni bebre na hyase na so ene ye twa eni a ye hu bebre ai etino saba beto de a ye nyina ye mumu na ye nhia ewo honom so ba na op direction for 0278 yes 972074 0278 972 I bet you so near my direction kama amayensa etumi account wait me follow me on Facebook Glam Biblical Voice and I said Glory Lamb TV TikTok ya Apostle Asare Sakode and YouTube Glory Lamb TV my WhatsApp number is 0278972074 send WhatsApp message so quick na to me WhatsApp number na fatu jabi 0278 me ya na ye trogu asie no 074 kama 31st issue na obeyi nshira kese pa nyankopon nsha me nua Kofi me patro ye wo Christmas mu December programs bibre ne pesa obebo programs ni ade e ma o me patro fa telephone number bia obi a hwehwe wa obenya wo sa number no so na social media handles titio ye wo YouTube platform say apostle chiado for bi Christmas ya akwenya wo say obi chiado YouTube bo Kofi ntia obenya me na Facebook so Kofi ntia na Instagram Kofi_TGH
Yeah, na my WhatsApp number so will be 020 658 7679 020 658 7679. But number ni bi mpacho 020 658 7679. Ubenyame. Yeah. Sure. Abusia aha na bre no be makwan na ye di dwumadie no ye de SCA official po. Merry Christmas. Mini asa me besi Merry New Year. Nation worshiper. The bia obi a Jackie Nkomo. Yakopon shawate bra. Bichia Romeo. I sambe manager Romeo ne yere na busu nyina me we shimo nyina Merry Christmas. Afi enchia kese eni Merry Christmas kese Nkomo abrochirefo nyina eni obia enju TV dwumakofo nyina Yakopon inshra obibia medamase. Afi aboafo a womo so masen eso mi mu besi saa abre nyina no enye easy saa Yankopon onkoso nhyiramo onton supa enwum adwuma so ame onhyiramo pa medamase na emom se wohia me a na waka kire me anana wafre me obrefo nto obrefo ade nia me ni na yase papa bi oso no oba kono ni a chese anentuo de mi ni bi ba de aka ne de ni nyina nyame wode a che me kakran Yankopon onhyirawo se da ne da oje bre na wunya bre na ohwe me na koso na hwe yen edu kwasia da Angel TV 7 to 8 wenti mi enya brancha yawada enumre 9 to 10 na bre na hwe ko YouTube nso a subscribe ma me na Yaso 1 TV Instagram your official na Yaso 1 Facebook actress na Yaso 1 programming edin experiences in life na me ka experiences in life aka se mamma ne hunu nti mani adaho ko wani adaho se wani abi Yankopon wonjira obibia wo pese oni e be share ne life experience bo modin na frey ye numbers no 0244 506 706 numbers in a sign check wo screen nim afi dwumadie bi a wo apese ye bohu dawuro nso e de ma wo no number no the same number 0244 506 706 Yankopon wonhyiraw omon ho ban usuo ne ye sign de say ye wo bro nya emu on shoso e ma ne nto ne we bushi na wate meda wase Yankopon nhyira me kira brother samene yere oba ya wote France oba ichia brichifo nyina obia afi obibia nso so a afi yesi mu ti a wo nan so no fa cheme ai yen ya na ye be mo bone afi ye be screen so nso so a ye ka bibi na se ntwa yi ya mumfa enche ye Yankopon nhyira na kai se Christmas we wan cheme ade a mente wase komodi ana fa mi bronya de fa brem na se bronya de ne soso beba de a and ye 09 hampers pe na me pe our West Legon opposite pharmacy aje akoko nchen ho a numbers no e na etwagu e wo screen n'anim no New Year so sa me papa Apostle Solomon asaresa akode de ono no de mi trust no papa no mo maka nyina mi trust mu nyina I love you Makramo producer Cheche wo ho mi nyamo I'm so happy watching my mesmerized body eyes. 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 This program is proudly sponsored by Asuma Motors. CJ Mountain Media. Angel Cola. King of Antique. The next gospel star.